twongeye kubaramutsa tubana ikaze mu biganiro vyacu bikunda guca kuri zino YouTube channel zacu haba B-Info please twagiye tubana ariko muri kano kanya ndabatumirira ko duhurira kuri B-Info news kugira ngo muturike gwa rukundo mwamye mutwerekana cyane mu gufite subscribe gufite like cyangwa dislike ama commentaire n'ama sharing nayo twatubikeneye kugira ngo tubandanye tubaronsa benshi mu mazi misi mutariko murambona kuri zino mbuga ariko naganda babwire yuko ataho nagiye ahubwo umuntu afatirwa cyangwa akabingorane zitandukanye zigatuma umuntu ataboneka muri vya bibanza mari musanzwe mwabona irene BFO news ndabasabe gufyonda subscribe kugira ngo tubebeshe ngo bisanzwe muri kino kiganiro tugira tuyage vyo mwihari kukijanye n'indege yabo muri ONI yaguye ku kibuga c'indege ca Goma inyuma y'umwaka urenga kwa mezi make ico kibuga c'indege cugawe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda inyuma y'uko zari zamaze kuba zigarurira kiya gisagara ca Goma nko bisanzwe ntabwo ndumwe sinza kwisangiza ijambo ndi kumwe n'umwami w'igisaka twabanye muri vyinshi twabanye igihe kitari gito nawe namuzanye hano kuri BFO news kugira ngo tugire ico tuyazi ariko imbere yuko twinjira mu sije yacu nyezina reka manze ndamuha ikaze kuri BFO news ndamubwire ati mwami w'igisaka urabumeze neza turashima Imana bwana Kodi bwana munyamakuru turashima Imana hano mu Gisata TV ntabwo twari duherukanye nizere ko nyuma y'ibyo bibazo wagiye ucamo nizere ko wakomeye kandi aribwo umaze guca mu bikomeye nibwo ugiye gukomera kutaho rero ndagushimiye kandi suhuje abakunzi ba B-Info news sindiyo B-Info news ndabashimiye no mu Gisata TV kandi turabakunda nizeye ko tugiye kujyana ikiganiro cyiza nuko urakoze mwami gisaka nuko ntangwe ndavuga mu ntangamarara yuko hari indege yabo muri ONI yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma inyuma yuko icyo kibuga cy'indege kimaze kiringo kirenga umwaka wose kitariko kirakora abenshi bagiye baravuga byinshi bagiye baravuga yuko baba bagakotse gufatanya n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda narijya hariko haravugwa yuko aba bariko baraza ngaha ku kibuga cy'indege baba bagiye kurungika abasirikare ba MONUSCO mu bice beruka gusubira mu ntoki za leta yakongoreshe cyane igisagara cya UVIRA byaravuze cyane yuko MONUSCO yoba ije mu gisagara cya UVIRA amakenga ni menshi kuba dukurikirana ndetse n'abantu bose muri rusange mwami w'igisaka kubona ikibuga cy'indege cyongera gukora mbega nta rujogo baruhari cyane navyo umuntu yokuyiga yuko aba ba MONUSCO babagarutse gutanga ibice ngo twagiye turabibona mu cyo bitandukanye inyeshamba zagiye zirafata zasanga mu MONUSCO ntihagire ikikora ndetse M23 igashikira mu mazu ya MONUSCO ibi byo turabibona ngo tuvyitegura tuvuge yuko bo bagarutse kudandaza igisagara cya UVIRA bwana munyamakuru ntagaruka nguko ngiye mbibona ahubwo ndi kubona ko akinyeshyamba kashobotse niko mu kinyarwanda tuvuga kashobotse gute kuvuga ngo MONUSCO iyo muri kuvuga ariko ni yindi ya kera bwana munyamakuru ndagira ngo nkubwire ko muri manda nshyashya ya MONUSCO yaravuwe ntaga ikiri yindi ya kera yindi ya kera tugiye kukiranyaho niyo ngiyo wari umaze kuvuga ariko tugomba kubanza kumenya ngo muri espace géopolitique iyo MONUSCO yitwaraga ityo muri espace géopolitique ho hari hameze hate hari ni bandi bari bafite ijambo by'umwihariko ni bandi bari bafite akaboko kuri aya mabuye ya Kongo kuko byose uretse aba bavandimwe b'abanyamurenge n'abandi b'abatutsi bafobaganye cyangwa se bafashwe bugwate batamenya n'ibihugu birwana babeshya ngo bari kurwanira ngo ubwoko bwabo ariko ni intambara ndetse nuvuga ibya balkanization ngo gufata ngo Kongo se cyangwa gufata akarere none se baragafata bagakoresha iki bakarere nk'umutako oya ntabwo bazaza guturamo ntabwo ari umutako byose byikaragira ku nyungu z'ubukungu ni ukuvuga ngo ku mabuye rero twinjiye ukuntu byari byesitaye kuri iyo MONUSCO uri kuvuga ngo yakoraga ibyo ngibyo akaba ari uri kwitiranya y'ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko ku bijyanye na critical minerals ngo ntabwo ufite urutonde hano ariko baravugamo lithium bakavugamo cobalt bakavugamo lithium bakavugamo ntabwo ufite hano urutonde hari ndi kugenda
Ego. uri kunyumva kwa munyamakuru? Ndakumva cyane mwami w'igisaha kuri BM4 News. Icyo nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ko ukuntu byari byesitaye ayo mabuye y'agaciro, kuko aba bose barwana tumaze kubona yuko barwanira amabuye y'agaciro binyuze mu buryo butandukanye. Bamwe ati ni balkanization, kandi tumaze kubona ko nyine nta ni balkanization ngo bahakore ubwo bwami, hanyuma ntabwo ari iyindi mpamvu, n'ayo mabuye ni impamvu z'ubukungu. Rero babeshya ngo ni ikindi n'ibindi, icyo twamaze kugikuraho. Twigiye imbere muri espace geopolitique tumaze kukwereka ayo mabuye arwanirwa n'ibihangange. Ibihangange nayo ndakwereka purusa cyangwa se imigabane bigiye bifite shares. Ni ukuvuga ngo Ubushinwa kuri ayo mabuye y'isi y'ingenzi ku cyerekezo gishya, kuko muri iyi myaka igera kuri mirongo itanu cyangwa mirongo irindwi itambutse, ni ukuvuga ngo ubukungu bw'isi bwari bwubakiwe kuri peteroli. Hanyuma muri iyi myaka, muri iki kinyejana cya 21 mu myaka y'ibihumbi bibiri guhera mu myaka y'ibihumbi 2007, ngira ngo ntabwo ariho gitangirira, ariko ngewe inkuru yanjye naho ngaho nyihereye. Ni ukuvuga ngo hajeho ikintu kirebana no kuva kuri izi ngufu zangiza ikirere, kandi zo zinagoye zinashira. Hanyuma baba bati dushifitinge tuva aho ngaho tujye kuri green energy, bakoreshe ingufu zitangiza ikirere. Rero bakimara kuvuga icyo kintu, ibihugu byahise bikanguka, ariko abantu bitwa Abashinwa, ndagira ngo mubwire ko abantu bavuga Amerika, abantu bavuga ngo iki, ngo dede, ngo na Amerika, ariko ndagira ngo mubwire ko diru z'ubujura bw'amabuye hano muri Kongo, ngira ngo mwagiye mubona amafoto, amasanamu, Abashinwa bagiye barasirwa mu bice by'imirwano, batari uko bari kurasana nabo, bari kwimba amabuye, bari muri bya bikorwa by'ubujura bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga ngo rero Abashinwa bya dede yagiye abifashwamo n'Abashinwa, ngira ngo haba mu muryango w'abibumbye cyangwa mu buryo ubwo aribwo bwose. Mwigeze mwumva Abashinwa bamagana dede? Wapi, nta na rimwe. Ariko mwagiye mubona abantu bazengurutse Kisekedi Kinshasa bafatwa ari ibyitso, hanyuma ubutasi bukaza bukatubwira apana ubwanjye udafite aho bwanditse runaka ngo nkubwiye ngo bwanditse ubutasi bw'igihugu, bukabirifiya bugasanga abo bantu bafashwe bari bafitanye imikoranire ishingiye kuri ubwo bujura n'inyeshyamba ziri hariya mu majyepfo, muri Kivu y'Epfo za 23, kandi bigahura neza n'iby'Abashinwa. Ni ukuvuga ngo bakusanyije amakuru bafataga mu matelefone y'abo bagabo, y'abo bagambanyi, no mu mamashini, no mu zindi suruse zo babonamo amakuru. Ni ukuvuga ngo leta yamye akorana n'Abashinwa igihe kinini, ubujura bwinshi bw'amabuye abufashwamo n'Abashinwa. Rero uko ndi gusubiza bwana munyamakuru, wihangane kurondogora iki kintu. Ndakumva nta kibazo. Ati ndabumva nta kibazo, turiko turumva iyo biriko biraje. Ni ukuvuga ngo Ubushinwa kubera gukorana ubujura na dede, icyo ni kimwe. Icya kabiri, Abashinwa amakontara yo gucukura hano muri Kongo niho bafite menshi kuruta Abanyamerika, Abanyaburaya na Canada bose biteranije. Ni ukuvuga ngo Abashinwa nibo ku isoko ry'isi hano, ni ukuvuga ngo bafite hejuru ya 80% kuri ariya mabuye y'ingenzi isi ikeneye, kugira ngo uzaba ayoboye ku isi n'uzaba adomina afite ariya mabuye. None Abashinwa bari barabifashe, bigatuma MONUSCO iba hariya ikorera Abanyamerika, yarabakoreraga, irabakorera, igakorera Abanyamerika kugira ngo bakomeze biba ayo mabuye, kuko mu buryo bumeze nk'ubwemewe n'amategeko, nubwo bwaba bwaranyuzwe muri ruswa, Abashinwa bari bafite amasezerano yo kuexploit imitungo ya Kongo, by'umwihariko aya mabuye y'ingenzi. Abanyamerika share
igihangange bakabona ibyo ntibibahagije kuba bafata udusagukira. ego MONUSCO yagiye nyine ikora ibyo ngibyo kugira ngo Amerika ikomeze igire nayo ntivemo burundu cyane gose. none dufite tuza ahangaha ya mabuye Amerika yabonaga ikoresheje MONUSCO mu bujura, ndakumva cyane. hanyuma ikongera ikayabona ikoresheje uyu mu agent ku rundi ruhande, kuko dede ntabwo yakoranye n'abashinwa gusa, yakoranaga hose n'abanyamerika. none Amerika yaraje ikora diru na Tshisekedi, irababwira ati abashinwa ntabwo dushaka kongera kubabona hano. si wapi kabisa. ni ibintu abadukurikiranye bazi byanze bikunze ko amabuye ya Kongo leta zunze ubumwe za Amerika yamaze kuyafata mu ntoki, keretse uwo Amerika izajya wowe turi Ubwongereza fataha, wowe uri China witwaye neza noneho fataha gira gutya, ni ukuvuga ngo Amerika niyo iri kujera ari amabuye ya Kongo. ego none ko twabonye ko MONUSCO kandi nabo uri kuvuga bamye bavuga ngo MONUSCO ngishe kubererekera mu 23 ngo igire biki ko tubonye yuko bakoraga mu nyungu za leta zunze za Amerika kugira bayibira amabuye, none barayiba bayashira nde ko Amerika yamaze kuyifatira. Amerika yayafashe aho bagomba guhita umenya yuko izi nyeshyamba, niho natangiye mvuga ngo akazo kashobotse kugenda ukagera no kwa dede, ni ukuvuga ngo aba ba agenti bose yaba uyu dede yaba na Museveni bagomba kugenda, kubera ko ikintu cyatuma ari ab'ingenzi bakaguma hano bibira Amerika nuko abashinwa bari barafashe isoko rya Kongo cyangwa se amabuye ya Kongo, bigatuma Amerika itabasha kugira iki kuyageraho ngo yisanzure uko ishatse. none reba ukuntu byagenze, abashinwa baragiye, ni ukuvuga ngo hasigaye Amerika yonyine. none se bakuru iyo MONUSCO ngo iraberekereza inyeshyamba bigende biteze, ni ukuvuga ngo umushoramari ari gukorana direkite na nyiri poropiyete na mwenyewe none ubwo mu agenti yatakaje agaciro. none se umuboroka umukomisiyoneri iki wibona na bosi ariko bwana umwami w'igisaka tukiri ngaho ku bijyanye na MONUSCO, inyuma yaho AFM 23 iviriye mu gisagara cya UVIRA hahuye ikibazo rya 15 ukwezi kwa mbere nyamba ntihenze, mu nyuma twarumvise ego mbabariraho gato kuba muciye mu ijambo turakomeza kuri icyo kibazo, ariko mufundikire kwa aka kantu mbere yuko umuriro ugenda, kuko uri kunyereka yuko umuriro ugiye backup yanjye ishizemo kuko umuriro wo ntawo mfite. ego kadutunguze banze soze kuri ako kantu icyo kugira ngo ukiverifiye ugomba kureba uburyo ki aba bantu bahangayitse mu MONUSCO igeze hariya bari kurwana no kuvuga ngo dusobanukirwe. iyo bavuga rero hano mu Rwanda muri propaganda ngo sobanukirwa, baba bari kugukinga ishashi mu maso ngo ntusobanukirwe. mu yandi magambo baba bakubwiye ngo wisobanukirwe icyo MONUSCO ije gukora, natwe tukubwira icyo ije gukora. nyamara MONUSCO yo yaje kutubwira ko yaje kubahiriza integrite territoriale ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo in accordance ngo bigendanye n'iki, bigendanye n'imyanzuro y'akanama gashinzwe umutekano ku isi. haza uriya MONUSCO aribarinda aza gucabiranya abantu ababwira abayobya byane nayo imaze kukubwira ngo baba bari kugira ngo udasobanukirwa ukuri, hanyuma ukongera ukareba yuko n'abayobozi hari ahantu rwose bamwawe utigeze ubabona hariya, hanyuma ugahita uza hano muri propaganda ukabona uburyo bahwekereye babaye nk'imboga zakubiswe n'amazi ashushe. hanyuma tugakomeza kuri icyo kibazo wari utangiye, ubwo nageze ngo tutaza kukivugaho niba wari ukivuyeho. ego urakoze mwami w'igisaka kunsubiza akanya, niko ndavuga ku kijyanye n'ukungene uno muhari w'inyeshyamba z'u Rwanda imaze kuva mu gisagara cya UVIRA basavye yuko
hoza abasirikare cyangwa ingabo taho zibogamiye barasaba MONUSCO yuko yoba iraza kuba hagati nk'ingabo ziri netre ataname zibogamiye ariko tuko turumva yuko iyi MONUSCO yoba igira igaruke mu gisagara ca UVIRA mu gihe igisagara ca UVIRA tuzi yuko umutekano bumeze neza FARDC wazarendo abarundi n'abatanzania bahacunze neza atakibazo na kimwe mbega ntico bari kibazo canke aramagorwa ino MONUSCO bigiye gusehera mu gisagara ca UVIRA mu gihe tuzi yuko MONUSCO aho kuza muri UVIRA yoja mu bindi bice bitarafata canke ikaja mu bice vyamaje kwigarirwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ishobore gukingira umutekano w'abahaba narijya atabari mwiza bicwa bakanyuruzwa n'ibindi byinshi kuza kwa MONUSCO ngaha mu gisagara ca UVIRA singorane mu zindi tuvyite gute twitegiki jewe bwana munyamakuru mbibona nk'igisubizo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndabibona nk'ikibazo ku ruhande rw'inyeshyamba kuruta uko abandi bari kubibona mu buryo bw'inyeshyamba sorry ngo mu buryo ko ngo ari inyeshyamba zigiye kungukira MONUSCO kuba igiye kujya muri hariya muri UVIRA ubundi ndagira ngo ubanze wibuke cyangwa se wibutse abakunzi ba info news ubibutse MONUSCO bayishyireho restriction ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ushobora kuza nkakubwira nti wemerewe kunsura nta kibazo ego ariko niyo urya akanyama ntuzakarya njyawe ndaba abashyitsi baje mbese nagushyiriraho ibintu bituma ndetse banakomeje gufunga ibirenge ku kigero cy'uko njyewe navugaga yuko aba bantu batagiye kuhajya bitewe n'iki aya ma restriction Kisekedi nawe ni umuhanga iki kintu ugomba kucyumva Doha muri Katari ariho hemerejwe iki kintu cy'agahenge kandi ko kagomba kuba surveillé par MONUSCO kuvuga ngo barashyizeho restriction ku buryo njye natekereje yuko Kisekedi nawe yanze kwizera aba bantu yuko batakora icyo kintu nyine abantu bari gutekereza ko iyi MONUSCO igiye gukora barangije bamera nk'ababoshye amaboko baravuga ati ntimwemerewe gukora iki ntimwemerewe ntabwo ari MONUSCO naho kandi umunyamakuru njye nkunda gutanga urugero wenda niba hari umusore udukurikiye urimo arabizi umusore cyangwa umusore n'inkumi kundi abana b'abahungu bagera gutya bagera ku myaka 18 cyangwa 20 akaba atari ko tunakuze natangira gusobanukirwa amabanga y'abakuru agahamagara umukobwa w'inshuti ye ati rero dore ni Saint Valentin tuzadusure umuhungu yatanze kugira ibiki kumukorera bya bindi umukobwa nawe akareba akavuga atari kurabizi ninajyayo ararakara kandi uriya musore ndamukunda reka nitwaza umukobwa mugenzi wanjye imigambi uyu mugabo yatanze uyu musore ntabwo ari buyigereho mugenzi wanjye ndamugurifinga ku buryo atari bumva impande cyane rwose noneho kibaho wa musore kuba wamusuye ntacyo biba bikivuze iyo ari nugira n'umujinya ubundi ahita asibana nimero yawe ntazongere kukuvugira icyo ashaka kumvikanisha kuvuga ngo MONUSCO bayiciye intege hariya muri UVIRA ku buryo itabasha gukora ibyo bikorwa byo kubererekera inyeshyamba ngo bagire ibiki byose biri in favor ya M23 bayiciye intege mu buryo bwose no kuvuga ngo ku buryo cyagize ibiki byabaye nk'aho ahubwo yakabaye inabyihorera iki rero navuze ngo biri mu nyungu za leta ya Kongo kuruta uko zaba mu nyungu za 23 biri mu nyungu za leta ya Kongo kubera ko mwari mumaze igihe muri kumva induru bari kuvuza ngo abatutsi ng'abanyamurenge ngo bari kubotsa ku mishito ngo bakabarya ngo bari kubasambanya ngo bari murabazi simubazi cyane rwose none se MONUSCO bizabiriye bazabivuga gute MONUSCO ni kugira ngo ize kuba nk'icabona mbese ku rwego rwa propaganda izi nyeshyamba ngenda ndabona barazikubitiye mu gafuka bwana munyamakuru
bisigura yuko Monesco bayizanye ja kugira ngo ishobore kuba nk'icabona cibizohabera muri Uvira. Yes, igiye kuba hariya nk'icyabona niba bari bapanze n'uwo mugambi nibe burya icyo dukora tuba dusesengura ntabwo tuba turi mu mitwe y'aba bantu niba bari bapanze ko bagiye gufasha izi nyeshyamba byarabapfubanye baraje bagiye nyine bapanga indi mipango ariko ibintu babazirikiyeho hariya idoha byatumye babura imbaraga zo gukora ibikorwa baba bari bapanze gukora. Ndavuga bapanze gukora birebana n'imigambi mibi yo kubirerekereza inyeshyamba no kumenasa Burundi. Nuko mami gisaka ntitugomba kurambira abadukurikirana, reka ndagushimiye cyane ku mwanya duhaye, ndizera yuko byinshi twabivuganye kandi twayaze ibintu byiza ndetse byingira kamaro. Icyo ndagusaba rero nuko ufite subscribe ngaha munsi y'ino video nyambo utarabikora, cyo tugusaba no kudukunda badukundishe n'abandi kugira ngo ibiganiro byacu bizobashe kubashikira atakibazo na kimwe. Kandi gusaba wowe ufite icyo uvuga uje muri commentaire wandike igitekerezo cyawe cyangwa intererano yawe, ariko wowe nawe ataco bivuga ko ntugende nk'ikinyoni ntugende utavuze nk'ikinyoni kikiri gito, ahubwo uje muri commentaire upfume ushirayo imitima cyangwa emoji yari yose kugira ngo tweke yuko tudatamba twirorera. Yari Codide Black mari kumwe kuri micro BM4 News, urubuga rugiye kuzora abaha makuru ngo twari tubikora ku zindi mbuga karere naho ubutaha. Reka tubike banure kumbere turaza kongera mu bindi biganiro cyane ku biganiro biri ku mirongo y'urugamba. Mu Minembwe haravugwa byinshi, muri Goma haravugwa byinshi n'ibindi bisa n'ibyo byose turaza kuza tubashikiriza buke buke umwanya ku mwanya. Reka ndabike banure kumbere turongera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.